svima. Evo, upravo smo se, mislim prije 2 sata smo se ukrcali na kruzer naš, MSC Seaside se zove brod, koji je tipa nedavno izgrađen, novcat, europski brand. I sad se nalazim na stražnjoj palubi broda. Tu je bazen, stakleni lift i ovo je neki stakleni bridge na koji moramo otići, potkati, a iza mene je Miami. Check-inali smo se i cijeli proces je trajao 100 milijuna godina, promijenili su nam kabinu i svakakva ludila, morali smo ići, smo dobili neki VIP package pa još to sve rezervirati, pa napraviti internet koji je ludo skup i jako malo megabajta, tako da pripremite se na to ako ćete ići. Rezervirati izlete, imaju showovi svako večer na brodu, theater kao kazalište, neki musicali i slično, pa se sve to isto mora rezervirati. Uglavnom ima se i aplikacija, MSC Seaside aplikacija na kojoj se rezerviraju izleti za sve otoke gdje ćemo ići i rezerviraju se ti showovi. Imaju 2 complimentary restorana na brodu, plus još par restorana tipa Yamaguchi, japanski restoran gdje je neki ludi japanski kuhar koji baca hranu u usta i slično, koji se posebno moraju rezervirati i oni se plaćaju i oni su naravno već sold out, ne znam kako, doslovno za sve dane, tako da luda sreća. Vidjet ćemo kaj možemo izvesti po tom pitanju. I da, još nismo bili u svojoj kabini, na 15. smo katu od tipa 19, tak nešto. Veselim se jako ovom putovanju, nisam nikad bila na kruzeru, ovo mi je prvi put da sam na kruzeru. Ne znam što da očekujem, bila sam samo na jedrilici i na gliseru, da. A dobro, bit će valjda fora. Inače da, još jedna stvar koja mi je bila stvarno lijepa je to što na ovome check-inu od MSC-a, mislim ovo je sad totalno nevezano, niko mi nije rekla, to moram reći, ali primijetila sam da imaju jako puno ljudi zaposlenih u invalidskim kolicima ili starije ljude tipa preko 60, što mi je stvarno bilo onak jako slatko i jako drago za njih. Alright, 1, 2, and 3, 4! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What the? Japanese is like. And me, Bruce Lee, yup. And Japanese final teacher. Alright, so good evening, everybody.
Pozdrav! Došli smo na Jamajku i to u mjestu koje se zove Ocho Rios, što znači 8 rijeka, iako ih nema 8. Tu je Kolumbo bio došao 1494. i slupao brod, tako su nam barem rekli. Da, evo nalazimo se sada na plaži. Moglo se izabrati pod puno različitih izleta, od plivanja s dupinima do waterfallsa i slično. Mi smo odabrali Scenic Ocho Rios, beach getaway i je neki Kanoko waterfalls. Trenutno se nalazimo znači na tom beach getawayu gdje ćemo imati ručak. Jako je slatko sve, puno palmi, resort, pjesak, školjkice, topla voda. Jedino loše je što nas je bilo uhvatila kiša pa nisam baš snimala putem jer kiša. I cool je zato što cijelo vrijeme puštaju reggae, Bob Marleya, tako da ono skroz pravi dojam imamo. Jamajke. Da, ići ćemo jesti neki njihov jerk sauce koji je kao najpoznatije jelo sa Jamajke. To je to uglavnom. Čujemo se. Ako ste pratili moje druge vlogove, onda znate da uvijek isprobam domaće pivo. Sa nama je tu Red Stripe, jamajkansko pivo, fakat je dobro. Tako da ako ste tu, volite pivo, probajte ga. Nisu nam dali joint. Očekivala sam joint dobrodošlicu. Konoko Falls u Jamajci. Inače Jamajka ima 2,5 milijuna stanovnika. Glavni grad je Kingston, drugi glavni grad, drugi zapravo po veličini grad je Montego Bay. Još je bio izlet Duns Falls koji su oni zapravo gdje većina ljudi ode, ali sam gledala slike i uvijek mi je izgledalo kao da ima 75 milijuna ljudi onak na slikama u pozadini, što ja stvarno ne volim. Tako da smo izabrali Konoko Falls izlet gdje nije bilo nikakvih ljudi u pozadini na slici, tako da to savjetujem. Trenutno se nalazimo na Kajmanskim otocima, na gradu Kajmanu. Za mene je jedna banka od puno banaka. Ovo tu je inače Tax Heaven, tako ga nazivaju, britanski teritorij, koji ima više registriranih biznisa nego što ima ljudi koji ovdje žive. Fun fact. Najvažnije stvari na Kajmanskim otocima su turizam, financije, to je bankarstvo i property kao real estate, zemljovlasništvo. Dakle, otok otkriven od strane Kristofera Kolumba 1503. recimo, tako nešto. I trenutno jedna od najvećih poreznih oaza na svijetu. Kajmanski otoci su prije bili pod upravom Jamajke, ali otkako je Jamajka proglasila neovisnost, oni su pod britanskom. Georgetown je stvarno mali gradić i jako brzo ga se prođe pješke. Iskreno, meni je skroz bez veze, mislila sam da će biti nešto malo ljepši, da će se imati di uslikati, ali ljudi moji fakat nemam di. Osim otvoriti račun, to imam di. Idemo sad poslije ovoga na plažu, to će biti bolje.
Na brodu ima jako puno zanimacija svaki dan, a meni najdraže je trivia kviz na koji idem svakodnevno. To je zapravo ono klasičan kviz gdje se pogađa, dobijete pitanja i onda kao traži se da se zna odgovor. I uglavnom najčešći posjetitelji smo ja i ekipa plus 50 i svaki dan budem prva. Jučer sam na art trivia kvizu imala sve točno, tako da sam osvojila mali MSC brodić i karte i nešto za iskaznicu i neku kapicu, tako da i onda su mi stariji ljudi dolazili kao ajme kako to sve znaš, ovo ono što je kod nas zapravo sve više manje opća kultura, tako da je to jedan fun fact. Evo nas na Majanskim ruševinama pored Tuluma. Malo je padala kiša, ali sad je dobro. I korištenje fotoaparata i snimanje s istim naplaćuje se tipa $20 ili GoPro-om, tako da snimam sa mobitelom ovaj dio. Jer ono, zanimljiv vodič. Priča o tome kako svakog 13. augusta u godini ove tu 3 piramide kako su poslagane, točno naprave neki križ i točno se poslažu tako da se gore vidi kao centar galaksije i to je inače majansko vjerovanje. Isto tako priča njima da su koristili razne medicine kao što su tipa Amazoni koji koristili ayahuasku i slično, u Kini opijume. Tako da još je pričao nešto jako zanimljivo o lucidnim snovima, ali previše mi brzo nisam uspjela sve pohvatiti, ali definitivno preporučam ovu turu. Full zanimljiv ostatak ture, čovjek je toliko detalja ispričao, od algebre, astronomije i slično. Ispovezivao je broj stepenica na ovoj glavnoj kuli koji je 33 sa godinama Krista, 33 na masonima, 33 pričana sustava i mnogim drugim stvarima. Vjerojatno je zanimljivo, ali toliko brzo priča da mi je teško uopće pohvatati sve te super cool informacije koje kaže. Mislim, ja inače fakat volim ovakve stvari, možda vas dosađujem, ali meni je ovo fakat zanimljivo. Mogla bi ga slušati cijeli dan. Dakle, još malo da vam kažem o ovome svemu što smo vidjeli. Tulum je grad u Španjolskoj koji se nalazi ovdje u Quintana Roo, pokrajini, državi unutar Meksika. Maje su ovdje obitavale, ovo je jedno od zadnjih mjesta koje su izgradile između 12. i 15. stoljeća, dok ih nisu stigli Španjolci, onda su kao nestale. Na internetu piše da je to zbog bolesti starog svijeta koji su španjolski vojnici donijeli ovdje. Ovdje je najviša točka 14 metara. I to je jedina majanska građevina koja se nalazi točno pored mora, oceana. Jedina koja tako pada točno na njega i kroz njezin prozor se točno može vidjeti istok, jer su oni to sve geometrijski i poslagali točno u skladu sa zvijezdama, brojevima i slično, tako da je doslovno sve savršene građe. Jučer je bio još jedan dan kada smo bili cijeli dan na brodu, znači plovili smo od Meksika sve do Bahama i sada smo stigli na Bahame. Kao što vidite, vrijeme je najgore ikad, ali nije baš najgore ikad, ali nije ni najbolje ikad. Jučer je bilo jako zabavno,
Bili smo naravno na trivia kvizu, sunčala sam se cijeli dan, očito danas baš to i neću moći. Nakon toga smo bili u Yacht Clubu koji su nas pozvali. Znači, samo su nam donijeli kartice i pozvali nas u taj kao first class dio koji se zove Yacht Club. Oni imaju sve svoje odvojeno, od bazena, restorana, bolju hranu, mirnije, ljepše, nema djece, nema dernjove. Tako da, ovo to je Yacht Club Narukvica, a ova druga je za tobogane, zipline i slično, što sam također jučer iskusila. I staviti ću video tu da vidite kako je to izgledalo. Bilo me jako strah, ali na kraju sam uspjela to napraviti. Također, jučer je bio najbolji show od svih showova koje smo do sada gledali u Metropolitan Theatre. Imaju stvarno super entertainment i snimila sam vam malo da vidite kako izgleda Star Walker, Michael Jackson. Sada je situacija takva da trebamo otići sa broda na otok Bahame, ali da, ja sam još uvijek u kabini, kao što vidite, čovjek tamo. I ne znam, samo se nadam da ću se stići još sunčati, zapravo to mi je nešto najbitnije, jer stvarno nema smisla da se vratim u Zagreb bijela. Naše krstarenje je završilo danas, iskrcali smo se, check-outali i vratili smo se u svoj Urbanica hotel na South Beachu provesti ostatak dana. Oni su nas ljubazno primili i pozvali da provedemo tu vrijeme koje imamo do polaska aviona, znači na večer u 7. Tako da zadnje trenutke koristim sunčanjući se na njihovom terasi s bazenom. I sve u svemu, ja mislim da je ovo putovanje bilo stvarno predivno i svakome tko do sada još nije bio na krstarenju bih preporučila da ode, makar ako ima i malu djecu, biti će super, ili stariji par, mlađi par, totalno je svejedno jer mislim da je to apsolutno za sve i meni se osobno svidjelo. Definitivno se planiram raditi opet jer imaju razne rute koje voze MSC po Karibima i mislim da nisam još vidjela sve i da bi trebala vidjeti. Tako da možda ćemo se sresti na nekom drugom krstarenju i htjela bi još samo zahvaliti MSC-u i Yacht Clubu što su me upgradeali i tretirali stvarno na prekrasan način. To je to i gledamo se dalje.